irambwira ngo uwo mutaka ni wo gutwikira abantu b'Imana. Imana irambwira ngo umutaka umanukiye mu gihugu cy'u Rwanda, Imana itwikiye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kabiri, itwikiye abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Gatatu, yambuka ibihugu bitandukanye. Irambwira ngo hari ibihugu nabyo byari byaranyagiwe, ariko Imana ivuze gute? Itwikirije. Haleluya. Rere bota y'amando. Imana irambwira ngo nimwakire imitaka yayo, kuko Imana igize gute? Ibamanuriye ikintu cyitwa umutaka. Iyo Yesu yamanuye umutaka ntabwo ushobora kunyagira. Imana imanuye umutaka mu rugo rwawe, wa mubyeyi we, wa mupapa we. Imana igeze naho mu rugo rwawe. Ntabwo mvuze ngo uyu mutaka, nubwo Imana yambwiye ngo dore manuye umutaka w'abantu, yawumanuye mu bihugu bitandukanye, ariko no mu ngo zabo Imana ishizemo ikintu cyitwa iki? Umutaka, kugira ngo mutagira gute? Mutanyagirwa. Nuko Uwiteka nyir'icyubahiro yavuganye nanjye ngo mbabwire. Ndakubwiye uri muri Kongo ko Imana iguhaye umutaka, uri umuntu uri muri icyo gihugu. Ndakubwiye uri muri Amerika, Imana iguhaye umutaka. Uri i Burayi, Imana iguhaye umutaka. Rere bota y'amando. Uri Burundi, akira umutaka w'Imana. Imana ishimwe. Uri muri Kenya, akira umutaka w'Imana. Imana yambwiye ngo nimwakire imitaka yo kubatwikira, kugira ngo nimukanyagirwe. Rere bota y'amando. Imana irambwira ngo nimwakire amahoro y'Imana, kuko ari Imana itanze ikintu cyitwa amahoro mu mitima yanyu. Imana ibagirire neza cyane. Urakoze cyane ku bwa mesaje nziza ugejeje ku banyarwanda. Numvisemo n'abavuga bigari, birumvikana ko rwose Imana itanze imitaka. Yaba ari umutaka w'izuba cyangwa waba ari uw'ubujojoba? Umutaka w'imvura. Umutaka w'imvura, kuko Imana imanuye umutaka wayo. Rere bota yasiri. Imana ishimwe. Imana ni umutaka yabahaye kugira ngo nimuzanyagirwe. Yego. Imana irinde abantu kunyagirwa mu izina rya Yesu Kristo, aho baherereye bose. Haba abantu banyagirwa ku buryo butandukanye. Uzi ko abantu bashobora kunyagirwa, ubukene bukaza bugakubita umuntu akanyagirwa bukamunyagira. Waba waranyagiwe warabuze urubyaro, ariko Imana ikabiguhaye ikaguha umutaka. Waba waranyagiwe barakwirukanye mu kazi, Imana ikabiyongera ikaguha akazi. Waba waranyagiwe barakwanze, Imana ikaba yongeye kugusiga igikundiro. Waba waranyagiwe waba waranyagiwe imiryango yarakwanze, Imana ikabiguhaye umutaka. Waba waranyagiwe ubukode bukumereye nabi, ariko Imana ikabiguhaye umutaka. Waba waranyagiwe imbabura warayimanitse warishwe n'inzara, ariko Imana ikabiguhaye. Waba waranyagiwe ugenda mu mufuka nta kintu ufitemo, ariko Imana ikabiguhaye umutaka. Waba waranyagiwe abana barabuze ubwenge, ariko Imana ikabiguhaye. Waba waranyagiwe ubona bikomeye, ariko rere bota y'amando urirwa uburana imanza ijambo ry'Imana hirya no hino n'ubuhanuzi butandukanye na mesaje zitandukanye. Uwiteka Imana agenda anyuza ku bagaragu be yatoranije hirya no hino mu isi. Yatoranije intore ze, yazitoranije ku manywa wenda nuko ugiye kwibwira abantu nyine bakurikiranye imbuga nkoranyambaga zinyuzwaho ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ariko Yesu yaratoranije amahanga yose. Wowe mu ntore z'Imana watoranijwe mu gihe kingana iki? Umaze igihe kingana iki uratoranijwe? Nibyo uri kubaza? None murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye naho banegeye Solange. Amaze imyaka 12. Umaze imyaka 13 yose uri intore yatoranijwe mu mahanga yose n'indimi zose n'amoko yose. Ariko urebye nko mu byo Kristo yagutoranirije, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko bamwe batoranije kuba abahanuzi, abandi batoranya kuba abapasiteri, abandi batoranya kuba abigisha, abandi batoranya kuba abahugura, abandi ibatoranya kuba ababwirizabutumwa, abandi batoranya kuba abaririmbyi, abandi batoranya kuba abacaha, abandi batoranya. Ega ko yaratoranije. None wowe nuko gutoranywa muri izo ngingo, wowe ubona yaragutoranije mu ruhe ruhande? Imana yanoranyije
buryo butandukanye Eh. nubwo navuga Yego. ubundi ndi umuhanuzi w'Imana ndi umukozi w'Imana icyo Imana inegetse Wow. nanjye niko nyivuga ntabwo nica iruhande ndakivuga buriya Yesu yagutoranyije aba yakugiriye icyizere nawe Yesu nakugirira icyizere hari icyo azakorana nawe Imana nikugirira icyizere hari ibyo izaza gukora ku buzima bwawe cyangwa mu ruhande rwawe dufite Imana rero niko njya mbwira abantu igihindura amateka y'ubuzima bw'abantu hari ubuzima bwawe bwaba bwarapfuye ariko Imana ikabije kubuzura Yego. hari igihe ubona byaranze ukavuga ngo ese ko mbona ibintu byose nta nzira ariko nje kukubwira ngo Yesu afite inzira za byose ku buzima Yesu afite bw'umuntu uwo ari we inzira za wese. byose rwose ku muntu uwo ari we wese. Imana ishimwe. ndabwira ngo wikwiheba witinya nubwo ubona intambara ari nyinshi nubwo ubona urugamba rukubanye rwinshi haba mu rugo rwawe cyangwa mu kazi ukora ariko nje kukurema by'ibyiringiro nkubwira ngo hari imbaraga z'iki Imana. yego Imana ishimwe cyane. Urumva ko Uwiteka utubwiye ko Uwiteka yagutoranije cyangwa Kristo mu ntore zatoranije yagutoranije mu rwego rw'ubuhanuzi. Yego. None hari abahanuzi mu buryo butandukanye. Hari abahanuzi aka Yesaya. Yesaya iyo tuvuze Yesaya ubuhanuzi bwe biba tuvuze ko hari ubuhanuzi nyine bumara iminsi hakabaho gutegereza hakabaho ubuhanuzi bwa ba Elisa. Impamvu tuvuga kwa Yesaya nyine mu bwo gutegereza wibuka ko yahanuye ngo duha umwana w'umuhungu hatambukaho imyaka 700 gutyo birandura umwana w'umuhungu agiye avuka. Noneho hari ubuhanuzi bwa Elisa nawe niwe uvuga ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya. Ubwo n'ubuhanuzi burasaho pya nk'umurabyo bukaburaje. Noneho uko ubona uburyo Kristo gutoranije bw'ubuhanuzi ubona yaraguhaye aka Yesaya cyangwa aka Elisa. ubuhanuzi bwanjye ni ubusohora vuba Ubwo ni aka Elisa. ubuhanuzi bwanjye ninkubwira ngo Imana igukijije kanseri wumve ko igukijije kanseri Ubwo nyine ninkubwira ngo n'ejo Imana iguhaye urubyaro wumve ko Imana iguhaye urubyaro Imana ishimwe. ninkubwira ngo Imana yubatse urugo rwawe Yego. Imana irabije kubaka urugo rwawe Amen. hari bya bindi bimeze nk'imisozi miremire haleluya Amen. Yesu aje kugira gute gukora ku buzima bwawe Yego. mbese nawe urabyumva dufite Imana rero ihindura abantu amateka yarangiza ikagera gute igahindura amagambo Dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva. Haleluya. dufite Imana rero muri iyi minsi Yesu nashimwe cyane nje kubwira abantu ngo mwikukarara umutima icyo nababwira mwikukorera umutima nje kubabwira Imana ifite imbaraga nje kubabwira Imana ihindura ibyanze guhinduka nje kubabwira Imana ikomeye yahinduye ibyanze guhinduka yageze kwa Lazaro wari upfuye agira gute arazuka haleluya nje kubabwira Imana ya yindi baba barakumanikiye amatangazo yarangiza ikagira gute ikayamanura nje kukubwira Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera muri iyi minsi murambabarira ndi kuvuga amagambo make ntabwo ndi kuvuga menshi ndi kuvuga amagambo make ariko uko yatekerewe hari ubuhanuzi Imana muri iyi minsi imaye nabuhawe mu gicuku cya nijoro buriya hari ubuhanuzi umuntu adashobora kwihererana uko byasa kose Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho nyimara kubona ubwo buhanuzi navuze ngo ntabwo nshobora kuburarana cyangwa ngo bwicarane nicyo cyatumye nza kuri social media ntabwo buriya hari ibintu Imana yagiye ikuraho hari igihe abahanuzi bagendaga mu nzira bavuga Imana abantu bakabatera amabuye bakavuga ati genda murabeshya ugenda murabeshya
ariko ndashima Imana yazanyeho izi nkoranyambaga. imbuga nkoranyambaga. Njya mbishima cyane icyatumye ziza. Yego. Iyo naje uwo muri Amerika ari bubonemo mesaje ye. Haleluya. Iyo zaje uri muri Aziya aba ari bubonemo mesaje ye. Iyo naje uri Burundi arabonamo mesaje. Iyo naje uri muri Kongo arabona mesaje. Iyo naje uri muri Kenya arabona mesaje. Haleluya, haleluya. Ariko nje kubabwira ngo dufite Imana itabara abantu bayo. Yego. Uyu mutaka nawuguze mu gitondo. Uriya iyo Imana itanze umutaka hari ikintu iba ikoze ku buzima bwanyu mwese. Imana itugirire neza. Iyo umutaka ntabwo wamanukiye igihugu cyacu cy'u Rwanda gusa. Iyo umutaka wamanukiye ibihugu byose. Ntabwo nje kuvuga ngo wamanukiye buriya isi ni isi. Iyo turi mu isi twese turimo turi ibiremwa by'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyi si turimo ibiremwa byose birimo byaremwe n'Imana. Ntabwo byaremwe n'abantu ahubwo byaremwe n'iki? Byaremwe n'Imana. Imana itugirire neza cyane. Imana itwiteho. Umutaka Yesu yamaye ngo mubazanire. Yego, ndizera ko muri mwese abateye kamera, ndizera ko mwese muri bubone. Siko mutari bubone. Uyu mutaka nguguze mu gitondo ku bwa mesaje Yesu yamaye igicuku cya nijoro. Imana irambwira ngo uwo mutaka ni uwo gutwikira abantu b'Imana. Imana irambwira ngo umutaka umanukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Imana itwikiye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kabiri, itwikiye abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Gatatu, yambuka ibihugu bitandukanye. Irambwira ngo hari ibihugu nabyo byari byaranyagiwe ariko Imana ivuze gute? Itwikirije. Haleluya. Rere bota y'amando. Imana irambwira ngo nimwakire imitaka yayo kuko Imana igize gute? Ibamanuriye ikintu cyitwa umutaka. Iyo Yesu yamanuye umutaka ntabwo ushobora kunyagira. Imana imanuye umutaka mu rugo rwawe, wa mubyeyi we, wa mupapa we. Imana igeze naho mu rugo rwawe. Ntabwo mvuze ngo uyu mutaka nubwo Imana yambwiye ngo dore manuye umutaka w'abantu, yawumanuye mu bihugu bitandukanye ariko no mu ngo zabo. Imana ishizemo ikintu cyitwa iki? Umutaka, kugira ngo mutagira gute? Mutanyagirwa. Ni uko Uwiteka nyir'icyubahiro yavuganye nanjye ngo mbabwire. Ndakubwiye uri muri Kongo ko Imana iguhaye umutaka. Uri umuntu uri muri icyo gihugu. Ndakubwiye uri muri Amerika Imana iguhaye umutaka. Uri i Burayi Imana iguhaye umutaka. Rere bota y'amando. Uri Burundi akira umutaka w'Imana. Imana ishimwe. Uri muri Kenya akira umutaka w'Imana. Imana yambwiye ngo nimwakire imitaka yo kubatwikira kugira ngo nimukanyagirwe. Rere bota y'amando. Imana irambwira ngo nimwakire amahoro y'Imana kuko ari Imana itanze ikintu cyitwa amahoro mu mitima yanyu. Imana ibagirire neza cyane. Urakoze cyane ku bwa mesaje nziza ugejeje ku banyarwanda. Numvisemo n'abakobwa bigari. Birumvikana ko rwose Imana itanze imitaka. Yaba ari umutaka w'izuba cyangwa waba ari uw'umujojoba? Umutaka w'imvura. Umutaka w'imvura kuko Imana imanuye umutaka wayo. Rere bota ya siri. Imana ishimwe. Imana ni umutaka yabahaye kugira ngo nimuzanyagirwe. Yego. Imana irinde abantu kunyagirwa mu izina rya Yesu Kristo aho baherereye bose. Haba abantu banyagirwa ku buryo butandukanye. Uzi ko abantu bashobora kunyagirwa, ubukene bwaza bwakubita umuntu akanyagirwa bukamunyagira. Waba waranyagiwe warabuze urubyaro ariko Imana ikabiguhaye umutaka. Waba waranyagiwe barakwirukanye mu kazi, Imana ikabiyongera ikaguha akazi. Waba waranyagiwe barakwanze, Imana ikaba yongeye kugusiga igikundiro. Waba waranyagiwe waba waranyagiwe imiryango yarakwanze, Imana ikabiguhaye umutaka.
Imana ishimwe. waba waranyagiwe ubukode bukumereye nabi Imbabura ariko yaramanitse. Imana ikabiguhaye umudigo, waba waranyagiwe imbabura warayimanitse warishwe n'inzara Neza, ariko neza. Imana ikabiguhaye, Inzara yaranyagiwe waba umuntu. waranyagiwe Hey! ugenda mu mufuka nta kintu Leka ufitemo wisifo. ariko Imana ikabiguhaye Mana ishimwe. waba waranyagiwe Mana ishimwe. abana barabuze ubwenge Mana ariko ishimwe. Imana ikabiguhaye, Haleluya. waba waranyagiwe Ayiwe. ubona bikomeye ariko rere bota y'amango urirwa uburana imanza Hey!